Haleluya, mtu wa Mungu ambaye unanisikia tena wakati huu. Leo ningependa niongee jambo moja, ya kwamba dunia tunayoishi ni dunia ambayo inashangaza sana. Ni dunia yenye mambo fulani ya ajabu ajabu, yenye mambo ya ajabu ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu tuliopo sasa ni ulimwengu ambao watu hawataki ukweli, watu hawataki kusikia ukweli, watu hawataki kusikia habari za mambo ya haki. Watu wanataka kusikia kile ambacho anafikiri kichwani mwake tu. Watu anataka kujua, kuona lile ambalo anafikiri kichwani mwake tu. Na ndio maana tumefikia mahali ambapo ukihubiri injili ambayo inalazimisha mtu kubadilika, mtu kutoka kwenye matendo aliyokuwa akiyatenda, hawachelewi kusema ya kwamba mtu huyu hahubiri injili. Hawachelewi kusema ya kwamba mtu huyu anatukana matusi, mtu huyu ameacha injili. Hiyo sio injili. Hubiri injili itakayookoa watu. Unaweza kujiuliza, injili inayookoa watu ni injili ya namna gani? Kwa sababu injili inayookoa ni ile inayomueleza mtu makosa yake, mabaya yake, na kumwelekeza namna nyingine ambayo ataishi kinyume cha hayo aliyokuwa akiyafanya. Sasa unakuta mtu anaishi maisha mabaya, anatenda matendo mabaya, anakuwa ni mwenye namna mbaya nyingi, lakini bado hataki kuambiwa maneno ambayo yatakuwa yanalazimisha tabia zake kuacha, yani kuacha tabia mbaya. Na ndio maana unakuta imefikia hatua mpaka wanasiasa, unakuta ukiona wanamuandama mhubiri fulani, ukiona wanamuandama mtu mwenye haki, unakuta ni kwa sababu ana namna fulani ambazo anapoyahubiri maneno au anapoongea yale maneno yanakuwa yanalazimisha tabia mbaya kutoka, au ni maneno ambayo yanakuwa yakikemea tabia mbaya. Na ndio maana unakuta hawachelewi kusema umeacha neno la Mungu, umeacha injili, hubiri injili. Mara ungekuwa na hubiri injili kama wanayohubiri wakina fulani. Watu wa Mungu, ifikie hatua tujue injili ni nini, tujue neno la Mungu ni nini. Sio kwa namna ambayo tumekuwa tukiongea tu ovyo ovyo, kila mtu akiongea ovyo ovyo eti kwamba injili, hubiri injili. Watu wenyewe hata injili hawaijui na wamekazana kwamba ihubiri injili. Injili ni neno la Mungu ambalo linawaambia watu makosa yao na kuwaelekeza kinyume cha makosa yao, kuishi kinyume cha vile ambavyo walikuwa wakiishi zamani. Hapo kwanza ukisoma katika Isaya ile sura ya 30 na ule mstari wa 10 pale, inasema kwamba wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Hao watu wanaambia waonaji msione, na wanawaambia manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Anasema kwamba tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo, maneno ambayo yanafariji moyo, maneno ambayo hayaumizi moyo. Kwa sababu unapomwambia mtu kuhusu kuacha dhambi, asilimia kubwa dhambi inapiga kelele kwenye moyo kwamba natoka naenda wapi. Neema Yesu Kristo iwe juu yako uliyenisikia, na Mungu akubariki. Amen. Acha dhambi, muamini Yesu Kristo, kwa sababu wakati umekwisha. Muda si mrefu Yesu yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na yale ayatendayo. Amen.